Bosnian Gamer! S nama je tu jedan gost, Mihael Šimić. Igrat ćemo danas Minecraft, tako što znate. 4. epizod preživljavanja. Ja sam također isto član Bosnian Gamera. Da znate. On će igrati 5. epizodu. Sam da znate. U ovoj epizodi moramo naći uglja. Evo, creeper ovdje raznio, sjećate se. Mogli bi ovdje početi kopati. Ovo sam gladan. Sad ću malo iskopat pa ćemo napraviti šporet. Ali ne znam čime ću peći. Napravim krampu. A napravit ću. Pričaj malo, šta se stidiš. Ojde. Šta ću? Pa o sebi, šta ću ti snimat? Pa eto, ja bi trebao u narednih nekoliko dana, tjedana, možda čak šta i sljedeće godine 2015. bi trebao početi snimiti Counter-Strike. Glupa, imamo već Counter, samo epizod Mislim, ja ću... Skinit ćeš ti to sad na kompjuter, lijepo i snimat ćeš Counter-Strike, Dobro, nije strat. Jebote, bor. Idem sad okće. Moram napraviti sve potrebno za ovu noć da preživimo. Imaš krevet? Ne, Traži vuni. a nema opcije, boj mater. Gdje je kamen? Evo ka kamen. Evo ono još što sam vam pričao zašto nemam screen rekordera, ali jebi ga. Imat ćemo ga. Ako Boga. Šuti. Šalim se. Šta ti ja sad vidim? Sad ćemo da se udaramo sa zombijevima kad padne noć. Sad ću samo to da uradim. Great. Jest. I da napravim šporet. Tako. Bravo. Bravo. Kakav bre, jebem te glupa. Bravo. Gdje si bre Bosna? Noć je pala. Sada ćemo da se bijemo. Oda. Anja je malo luda, ali dobro, sad ćete. Eto s kim ja snimam. Sa ludim ljudima. Aj, uzet ćemo prvo drveni mar, da ga istošim do kraja. I da pojedemo nešto. Ne Gdje je bilo. tu krava? Eto, nek neću. Ovdje. Pauk. Mater! Mrzim pauka, to već znate, to sam vam rekao. Znate što ima u ovoj novoj verziji? O, creeper. Jeboti mater! Zombi! Jebom! Jeboti mater, pauka! Neka bo! Tebe ću da posebno ubijem. Što mene isprepade ovi pauci? Eno ga zombi! Zombi stvarno jebeni. Aha, jesu, to sam za botove. Poput tebe. Pauci su najjebeniji. I skeletoni. Jeboj mater. Sad se prepadnem. Vuna. Imam strijel. Evo novca. A jes, kurac, skeleton. Pazi skeleton je kako. Opa, sam ću biti ja, da mu pokažem kako se udara. Sad ću ja tići napraviti luk strijelu. Ljudi, napravit ćemo luk strijelu! Je, oda! Te šta sam ovako gladan. Idemo. A brate, kako i ne bi? Luk strijelu. Pazi skeleton lijevo. Pa vidio sam. Jebote skeleton kad uđem učenikom ništa. Vidite ili ne vidite, naravno. To se zna. Stani. Ko će se sad sjetiti kako se pravi?
Mislim da znam. O da. Ako ne, jeste. I sad to. Nije. Ovako drugačije ide. Jesam glup. Vidite. Imamo 2 strijele, moramo čuvat. To je posebno za skeleton. Iskup. A to ćemo imat, sad idemo u pravi napad. Jarko 2 pauka. Da odmah legnem u grob. Gdje si bre, šta ima? Malo vas je bre. Jebota, jest vaš kurac malo. Pauk! Bježi. Mama mia. Sam dođem do kuće. Da nešto jedem. Mama mia. Isprži si onaj mesa. Ne ba to. Vidiš mogu stav da se brži. Stavi jedno 15 komada. 9. Stavit ću mu sve. Sad ću malo hačka da se svete. Vidite sve. Još pola minuti do kraja. Ne mora značiti, jebem pet glupa. Jebe mi ja tebe. Moja će se borca skeletorna. Ne. U sljedećoj epizodi, a to ti najbolje. A ti to ne znaš. Je ovo creeper puku neki. A to onaj creeper. Aj hvala vam za ova drvaka, jeboti matira. Pauk. Where is fucking pauk? Ne vidiš. Kao što vidimo danas ne vidimo. Kao što vidimo danas ne vidimo video u sljedećoj epizodi. Ćao!